Беттен бір перді ғой мына. Молотовпен. ТВ запушили. Мидті беріп тастаймыз один походу. Донат табыля, қайтшы? Бот қайда кетіп барады? Бля, бот кетіп барады жігіттер. Ой, өлтіріп тастады ана. Бот хуя нахуй тоқтатқан емес. Бля, бот табам. Мидті не бар анс қолында? Оружие бар. Мид кетті обратно. Базара нет. Сейчас пушить банан будут, пацаны. Нас! Алтын